Ku television mutoka ulamba nzolo mwela momo maseleri. Muntu mufika henda ulamba munyinyi kanyenyi kakabwa mwela momo chikota. Biangani biribi fila odere mwimpo. Bia mufika. Ele kwa meshi bimpo. Bia mufika. Force kwa. Bia mufika. Ulimu confirmer. Ndi confirmer bia mufika. Ku television mutoka ulamba nzolo ela momo maseleri ni mafe de l'oreiller. Muntu mufika mulamba kanyenyi ketu kachibela bela mwela chikota. Chikuku changani chirimo kufila odere mwimpa. Chamutoka. Ele kwa kumeshi. To chamufika bwalu nchele kukachikota kamuhuyi. Force kwa. Chamufika. Merci. Kari ku television muya utumfika. To muyu jumfika. Aime mantandro, Sandre. Eyo mama wani nzolu muladi la mai. Nzolu ye uladi la mai mo français vraiment biche. Kuji poule, les poules. Et le poule Fait dans les quoi? Les poules d'or. Biche. Les poules fait dans les quoi? Papa Kalo, nzolu ye muladi la mai. Nzolu muladi la mai mo français bari bamba biche. Mo mangala vraiment biche. Nzola la lili maki. Mon français impindi. Signa wa Afrique déjà oui. Car mon français. La poule d'or sur les cieux. Faut moi ni ku télévision. Mutoka ulamba nzolu wenda mwela mo mchiribwalweni. Muntu mufika ulohenda ulamba kanyini kachibela bela mwela mo mchikota. Biangani birimo kufila odere mwimpo. Bionsu bijanyo de. Ele kwa kumeshi ni chachikota ni chukwa buchela celery. Chichifila odere mwimpa chenga. To mema chela mwana bunyo kudi chichifila odere chita chukwa buto bionsu bijanyo de. Ele kwa kumeshi. To mema chela mwana nyukudi bita bikwa buto papa wani. Papa kani bobo elu fila odere mngani. Chilo abwenyi. Bwache. Chele kunzol. Bwache. Ha? Bwalu odere mushilangan. Musomba ku television mutoka ulamba nzolo wenda mwela momo maseleri ni fait de l'oreiller. Muntu mufika henda ulamba kanyeni kakabwa mwela momo chikota. Changani chirimo kufila odere mwimpa. Bon, bien c'est de filer moderne mwimpa. When she chibito. Ela mesh. To bien c'est de filer moderne mwimpa. When she chibi mo about. Force ko. To nyumkwanda muno bulelele. Uri mushadika? Ah, bien c'est de benza mbimpa. When she chibi tena chimole celery na chudi mo la chikota. Bon so badia mushindo wa momu. Kari ku television ko tukumfika mu huya. Ku television ai. To ga ku tukumfika mu huya to. Kari pale we mwanda. No wanda mwanda. Eyo kari tatuanye bweba wewe. Selon wewe. Nzolo ye muladi la mai. Nzolo muladi la mai mu français bari bamba bishi. To kache bandere chimenya ai français to. Selon wewe. Aye, selon même ai français chini mu imanyeto. Ela kwa kume. To chini mushindo wa kuutiliser français même kwa kuleto. Force quoi? Non, il n'y a pas moyen de puisse au moins réfléchir. Eyo kadi tatuani kabwa. Kabwa kwa kabulu kabutuku. Kabwa kabulu kabutuku bari bamba bishi mu français. Non, je manque à dire. Force quoi? Selon moi. Non, je manque à dire. Je manque à dire puisque utilisation de chez nous, je manque à dire. Uwewe uji ku television utangala television mutoka uji ulamba nzolo mwela celery. Muntu mufika henda ulamba kanyini kakabwa mwela mo muchikota. Chikuku changani chili chifila odere mwimpa. Chikuku cha mufika. Ela mesh bwachin. Bwalu mulamba bimpa bichila kubangambo betu. Force ko. Mulamba bimpa biela chikota. Surtout abangambo betu. Ku television. Ah. Mawani uri musomba ku television. Utangala television mutoka ujulamba nzolu mwela celery ni gu ni fait de l'oreiller. Muntu mufika henda ulamba kabwa chibela bela mwela mwa muchikota. Chikuku changani chirima kufila odere mwimpa bweba we. Amu kabwa. Ela menshi bim. Kabwa kajikimpa katamba kajini mwenye wajikema. Ku television kwa.
Ah. Forse quoi? Mufi toba muntu di mulamba bimpa. Anu mufika. Di mulamba kabwao. Ku television. Wetu tatwanya. Mama wanyu uri musomba ku television. Mutoka ulamba chibemba mwela seleri ni fête de l'oreille. Muntu mufika henda ulamba kanyinyi kakabo chibele bele mwela chukota. Changani chilini wadere mwimba. Si chukota. Ela kumesha. Muntu mufika. Je suis